Mahirwe n'inshuti yaje njana mu bubiri cyane kuva kera muri ghetto ni wageze usengera ku kintu cy'urushako kamuha amahitaje agakubitaho n'atazunga ariko ubone ko inzobe wambwiye ariyo nazanye yaraheswe yamambwira ngo nzoshaka umukobwa w'inzobe none gadore inzobe gaje njewe umuntu uvuye mu kindi gihugu azavanga turi babiri gucya no musaba urudorari neza kama akanda ndiwo nshika urava twasheshe neza kandi turi kuganira neza Imana igumugisha bagiye barutana dore umuntu kuri accompagnement nemera ni Eric yakubise accompagnement muri force ko tukivanze na za Karuvari hari muri mu Kanogo isirashije rero Eric avuye mu Hollande Imana igumugisha turakwiye kanwa bijya biza bishira ubwenge ku murongo ngatora biki akaza nkopera ibyo nanditse naho kuba ngo esambaza kwa mansindwa rwikubita sinza mbavisi tibishoboka mba ndaho hejuru gusa sinza nanga kuba visi buza ubugende tukaza ukunda kumunta twirwanye nawe muraza kubona ku channel biraza gusohoka nje nawe na missionnaire bafite ubwenge bwo gufungura kaminuza bagamagara Kigali bakayihuza na Kenya bakayihuza na Amerika bakayihu amanyamurenge yose abanyarwanda bakabigisha ubwo bwenge barabufite je baganiriye kuri topic ngero ndabaza tese birashoka ko umuntu yotakaza gakiza nico kibazo nababajije bavuze ibintu ngero ndacanganye kibo ndabwira ati noneho tube turetse tuzongera tugaruke kuko revo bari bageze muri theology simfite no kwisize nimba none ayigeraho ndabwiye atantu mugeze capacité y'ubwenge bwaje mubaye mwisize none ikiganiro tugifunge muraza kubibona turagifunga rero ubwenge Imana yabashizemo Imana ibawumugisha kandi pasiteri muza mumwegera bienvenue warabizi yaramwigishije n'umukozi w'Imana ukomeye Imana ikumugisha dakira amahigwe na pasiteri kuve bundi reka bahaguruke mwakutira amashi Mahirwe n'inshuti yaje njana mu bubiri cyane kuva kera muri ghetto ni wageze usengera ku kintu cy'urushako kamuha amahitaje agakubitaho n'atazunga ariko ubone ko inzobe wambwiye ariyo nazanye yaraheswe yamambwira ngo nzoshaka umukobwa w'inzobe none gadore inzobe ga Imana iyibaze ifisha yawe nawe iracari kiyo cakira cari kizima tikirameneka ndakira pasiteri w'i Burundi ni epejeri yagiye Kampala ariko twawuriye i Burundi aravyibuka muri epejeri Freddy turatubwira gato afite ubutunzi muyani magambo Imana ikumugisha protocol gume yicaza abantu ndikubona abantu barakuza kwicara inyuma turakwegereje mu zubero zawe sinzi titire ufite wenda turaza kumenyana ariko mu cubero cawe cyose turakwegereje kuba waje kwifatanya natwe Imana ikumugisha mukubita amashi kubwo umushitsi kuva muri Kongo nibyo reka dusabe uhagarikiye perezida wa Evangelical Joas nahaguruke haguruka atakibazo n'ubwo yowe mukubitira amashi araza kuvuga Evangelical niyagera yose ndabona ere master ashika zimwe na zimwe turaza kuba umwanya muzi ukuri Joas twaragane nawe arambwira ati kiriki bitewe n'ukuntu nabonye igitekerezo ufite kiri kuvuga ku Mana ndagushigikiye rero Joas Imana igumugisha reka sayewe agasambi pasiteri kuva icaka ahaguruki kuvuga umuntu nyine wokabza caho ugashongera ariko uyu niwe perezida w'abayumbi icaka ukeneye kuja gutarama si icaka visi zose ni bimwe mamurutana kantu gato kuko iyagwaye niho usigarana igiti cyose zose ni bimwe jewe sinza mba visi tibishoboka mba ndaho hejuru gusa sinza nanga kuba visi ubugende ukaza ukunda kumunta kuja hejuru si byiza si umuco mwiza uzukunda ube titireri si byiza cyane kuriya kuko ari imyanzuro utazufata hari iyo uri visi hari imyanzuro utazufata
je byararangiye narasinye sizongera kuyoborwa ngo arabavi ngo tabaye titireri mbireke uko birarangiye kuko naje gusanga iyo utari titireri hari imyanzuro imwe n'imwe utazufata uko ni experience nagize uko ni iyo ni mentalite yanje nawe ugiri yawe tibiguhungabanye nawe ga nuba visi zo kuyobora ibyo birarangiye ndakwakiriye ndamuzi ko aramuvuga utumwe mwiza umwanya magambo ngiye kwakira Penuel n'ibindi mfite shikiza gahunda turakora ibintu twihuta turakiriya missionnaire wacu kuba mu Hollande nahaguruke Richard uyu muntu w'Imana ngo amaze imyaka 8 mu Hollande uvuye hano reka mbabwire muraza kumwiyumvira ngiye kuvuga ibyiwe ariko no umuntu uvuga nje gataka kugira ngo mwumve uko nazute kika kamugicu rero Imana igumugisha kandi azubutumwa bwiza mu mukubitira amashi ubitekereje ndegereza Eric inshuti yanje Eric naguruke Penuel Eric tumuziranyeho Eri gira gutya papa ema oraje kudukorera aza kucuranga kompanyema babangu bakunda kompanyema Eric nyuma ya kibongi je iyo azavuga ngo banga bagiye barutana dore umuntu kuri kompanyema nemera ni Eric yakwisa kompanyema muri force ko yatukivanze na za Karuvari hari muri mu Kanogo isirashije rero Eric avuye mu Hollande Imana igumugisha turakwiyegereje Samini navuze nyine birabaye ndatinze umushitsi wese woba wateranye hano bwa mbere yo haguruka birango ntagira umuntu nirengagiza yo Hollande nawe abanya Hollande batugendereye Benjamin nahaguruka kuva mu Hollande sema uzukora kuri sente wegeze Benja turakwana Isabella yakuzanye menya muvukana Imana igumugisha tuzova twasheshe nje umuntu uvuye mu kindi gihugu azavanga turi babiri gucya no musaba $1 neza kama akanda ndiwonshika urava twasheshe neza kandi turi kuganira neza Imana igumugisha rero turakira naguruke subwamira kaje hano Haleluya. Nje bani Tyrance uri imbere. Ndi umupasiteri nturutse muri Kenya Kasarani Majimasuri. Imana igumugisha. Ndiyegereza Job atwana muri Gisuzana no muvuga ubutumwa mwiza kandi natwaganiye ku by'uyu murimo ambwira ko tuzafatikanya. Job nahaguruke nawe apepetorero. Kira aho ngaho reka sabe umuyobozi wa gahunda iminota 5 sabe abayumbe bose none wenda ndegereza kwizera nahaguruke kwizera sawa sawa Maombi Mungu anajibu maombi ya imani maombi Mungu anayajibu maombi ya imani maombi Mungu anayajibu maombi ya imani maombi Mungu anajibu maombi ya imani maombi Mungu anajibu maombi ya imani maombi Mungu anajibu
anajibu maombi. Maombi ya imani, maombi. Mungu 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 anajibu Maombi ya imani, maombi. Mungu anajibu maombi. maombi ya imani, Mungu anajibu maombi ya imani, maombi ya imani, maombi. Mungu anajibu maombi ya imani, maombi. Mungu anajibu maombi ya imani, maombi ya imani. Mungu anajibu maombi.
Imana ibahe umugisha.